umwana w'imyaka 18 y'amavuko yafashwe ku ngufu n'umugabo w'imyaka 50 y'amavuko. Uyu mwana w'umukobwa no mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo, n'uno mugabo nawe atuye mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo mu karere ka Bugesera, bivuze ngo bari abaturanyi. Uyu mwana w'umukobwa yafashwe ku ngufu mu masaha ashyira saa 2 za nimugoroba, ubwo ngo yaragiye ku isantere guhaha, birangira uyu mugabo amuzanye iwe ahacururiza, birangije arafunga ubundi amufata ku ngufu. Gusa uyu mwana w'umukobwa yagerageje gutabaza abari bari hafi aho ngaho, nibo batabaye bafunguza uyu mugabo mu masaha ashyira saa 1 za kumanywa. Barimo bibaza impamvu uyu mugabo yaba afunze supermarket ano masaha, birangira bamufunguje. Uyu mwana w'umukobwa avuga yuko yari arimo amusambanya. Ese ni ukuri uyu mwana w'umukobwa koko uyu mugabo yari arimo amusambanya? Umugabo ufite abana 3 n'umugore, ndetse uyu mwana asambanyije ngo angana n'umwana we, koko nibyo? Ese koko uyu mugabo w'imyaka 50 yasambanyije uno mwana w'umukobwa? Ese umwana w'umukobwa yatabaje ataka koko bari kumusambanya? Ibi turabigaruka mu makuru arambuye. Ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze ko na muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo humvikanye inkuru y'incamugongo, inkuru yarijije abanyarwanda benshi, abandi batangira kwifata ku munwa. Umwana w'imyaka 18 y'amavuko, umugabo w'imyaka 50 y'amavuko yamufashe ku ngufu mu masaha ashyira saa 2 za nimugoroba. Gusa uyu mwana w'umukobwa yakundaga kuhataramira, dore ko imashini uyu mugabo yari afite uyu mwana yamugize imbata, yazaga kuyireberaho filimi buri gihe uyu mugabo akamwihorera. Ntiwibagirwe ko uyu mugabo afite abana 3, arubatse, n'umuryango afite utuje kandi umeze neza. Abaturage bavuze yuko nimba uyu mugabo yasambanyije uno mwana w'umukobwa, agomba kujyanwa mu bugenzacyaha RIB, akaba yakatirwa urumukwiriye. Gusambanya umwana w'imyaka 18 y'amavuko ni igifungo gihanishwa imyaka 30, ndetse gishobora kwiyongera kikahanishwa igifungo cya burundu iyo uwo mukobwa wasambanyije byamugizeho ingaruka, bishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Umugenzacyaha cyangwa umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda, Murangire Thierry, yavuze ko uzakora cyane gisa nacyo. Niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Abaturage basabiye uno mugabo igihano cya burundu bitewe no yasambanyije uyu mwana ku gahato. Gusa uyu mwana w'umukobwa yavuze yuko ibi ngibi arimo arabikora yamusambanyije bya nyabyo, ntago ari ibintu yirirwa abaririzwa. Uyu mwana bahise bamujyana ku kigo nderabuzima kugira ngo barebe nimba koko bamusambanyije. Ibisubizo, ibimenyetso ntago biragaruka. Gusa uyu mugabo yiregura avuga yuko yafunze mu masaha ashyira saa 2 bitewe nuko uyu mugabo yarananiwe kandi yararwaye icyitwa malaria. Ntago umuntu yakora imibonano mpuzabitsina arwaye malaria. Yavuze yuko agapipi katahaguruka. Abandi bavuze ngo kumusubagege ngo kare akaboro kahita kahaguruka, ngo ntago ibyo ngibyo bijya bibaho. Ni mu gihe rero bamubajije ati kuki wafunze harimo umwana w'umukobwa, ngo uyu mwana w'umukobwa yari yemeye kuhaguma ngo akomeze amwiteho. Gusa birangira avugije induru, we ntago yarazi aho biva naho bikajya. Mu kuvuza induru rero uyu mwana w'umukobwa, abantu bahise baza bakomanga ku rugi, nawe abyuka acumbagira. Nyirabizi ko umuntu urwaye malaria abacumbagira, birangije afungura ku muryango. Gufungura ku muryango niho yasanze abaturage bahari. Uyu mwana itavuga ngo yari arimo ansambanya. Nanjye byanunguye ngo mu kantu. Uyu mugabo rero akaba yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho ibyaha ashinzwa. Ngango ko rero warwishigishiye ararusoma, koko uno mugabo yasambanyije uyu mwana w'imyaka 18 y'amavuko. Imirizo yanyu yabananiye izajya ibakoraho, ndetse twigaramiye hano. Ndetse nimba ufite umugore ubundi buryo gusambanya umwana mutonya gute, urwishigishiye ararusoma. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane. Ikiganiro nakagaruka. Nimba aribwo bwa mbere ugeze ko na muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ndabakunda cyane. Imana ibandindire kandi Imana ibamere ibyo kurya, umugisha n'ibindi bitandukanye. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ikindi wakoze subscribe turagushimira. Uri w'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Bivuze ngo uri uw'ingenzi kuri twebwe, uri umwe natwe. Ndabakunda cyane. Imana ibaho ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Murakoze cyane. Njye ari Kidasamura,
ndetse mu karere ka